BJP Langfer Mondol Committee Hinpen Indeng Troksike Prahini Republic de Catalondun. Kadong pini helsam Karbi Anglong bir tathan jebang nili samirup jilin tarupi non bir tangtang kin arjibani tha. Dobmuka mini PHC along the Indeng Troksike Brahini Indian Republic de Arni Catalondu. Pini ni phaing kore trok Dokmuka along kido mini PHC along the Indeng Troksike Brahini Indian Republic de Arni Catalon pon. Dr. Thongteron Penja Ponlin si Dr. Lapen Nurse Atum Lapen Kado Kave Chokamar Atum Pen Pini India Adet Pi Along Catalon Gof Asahem along Tin Talon Pon Ason si Alang Litumta Asahemate Hospital along Det Alama Pachipurdun Buthunga Jipen Anonbe Pini Arkoi ni Phaing Koretrok Arni Duarbaguri Constituency Arlo Kido Rongjang Phongara Tatum Ben Nimkan Isek Hawarong Kerkal Klipon Hawarong Kerkal Klipon laki kinang sot laki nili tumrong isi kaduka winning kan timrit lorit jang alongside kacuti ki lapen cuklem codam ahud okran misenji lapen peninga singkan sita ki misenji aphansi arnam aphan chupar jumate hirjumi kacu hanglo lapen pini rong Kerkal Klipon bomot vokan antami admission pusi kurusara tumpen than pon Hawarong Kerkal Klam nang koke Item dat than thili hotpot ki chipami paklar ki do ki dam ki thau ki thak jo ki ka har ki nong ki pan ki sim ki te la hai ang bong se tami ok prana phan la sinili tu pini Hawarong Kerlo la sinili tu dharam pen se tami along chu Niphaing Koretrok Arkoi Achiklo Hawar ke hat block Patriot Klamalong Aliralon Pen Inquire Trok Republic de Arni Catalon Pon La Somai Longkang Pupon Lake Porphai Sirkep Alom Pen Simaing Pupon Mai Kang Pupon Lake Ake Hai Rajenson Terang Hawar ke hat ADC IC SDO Civil Klembang Pu Ahin Pensi Maing Pupon Aji bor anondor din ইমান করোনা আতঙ্কৰ পিছতো মানুহৰ সহাৰি কমানে এতিয়া প্ৰগতি দিশত যেনেকৈ আগবাঢ়িছে মানুহৰ ধাউটো তেনেকৈ আগবাঢ়িছে গতিকে আগন্তুক দিনবোৰত La pensong alama sitame Rajenson teranga hinpensi pangjar pon lo La pen chupha pon pangjang aluhiaman pen chitongdun lake Hawar Kihat MLA Joyram Ingling sita chitongdun ADSP Klembang Phi Gayatri Sunowal sita Mai Along chitongdun si Mai Arlong RDP dun La pen Hawar Kihat BDO Klembang Phu Sar Biswajit Rongpi sitame chitongdun La pen ke mas fas ke dam padopon along chepate dun Songkordev Nikiton School Pensi Chepate Ponlo Lapen Hawar Kihat KCS Haham Phang Penta Karbi Traditional Dance Chepate Dun Lapen Patriotic Song by Netaji College Music Hawar Kihat Atum Pen Chepate Dun Okiring Pen Longbamon Rongphar Arkoi Niphaing Koretrok Arni Indeng Troksike Brahini Republic de Langmili Montfort English Academy School along Catalon Pon Labangso Indeng Troksike Brahini Republic de Catalon Ponalong Ada Porphai Nerkep Malom Kachup Hapon Alohi Sarpo Dr. Hombaring GP Pensi Indian Flag Alama Pangjar Pon Labangso Alama Pangjar Det Pen Kachari Osomara Tumpen Ason ke Pathu Hai Hui Tape Dupon Ning Samjin Pena Chitong Do Dadang Nili School Managing Committee Lapena School Principal Arun
terang apan curu dam lo lapen lada ke citong garjen atu parents atu doan barong so kapre rong so tum ke citong doan apan sita mini li curu dam lo laan misen program organize he kapot anso se curu te kang lo lapen da ke do ke charli o so matung an apan sita me anso se hir jume anso se ke thekire dunji apan la so school ke charli o so mar pan ni hir jume pite kang lo kardon Labang so ingdeng Troxy Keprahini Republic Day Kitalon Along Aluhi Sarpo Manpen Dr. Hombaring TP Karbi P Anong Kilong Dun Abang P Lapen Chopha Luhia Manpen Dr. Sergio Honing TP Lapen J.I. Kathar IAS Rinod Angtong G Atum Chitong Dun program, a grand successful one. And not only that, I would like to thank the staff, those who came from Nagaland, as well as the staff, the local staff, those who Ai Chipahem cooperated. Pupon School Principal Anon Terang Pen Ing Samjin Pen Mai Pachun Pon Pinia Birta Kelapan Sekang Ton Pon Iklo Lang Ikbom Tami Hill Sam Karbi Anglong Dome Thang Me Kurantu